Voilà, mesdames, messieurs, assalamu alaikum, nous donc ça fait plaisir. Donc, c'est votre Mariam Touré Mbete pour les intimes, la présidente de l'ONG Assistance Humanitaire d'Urgence. Grand merci donc à nos millions de partenaires. Prions Dieu que le réseau accepte. Voilà, Aray Moussipe, ko Osonnajo do hewti ka medem. Et elle a 3 enfants. Donc ensemble, mesdames, messieurs, on va l'écouter voir. En gentoto mo yowta en haray ko hewtini mo ka medem ga anden ko honto iwi. Ensemble, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire et comment on va le faire. Assalamu alaikum. On yewta e mo yame ngala nande. Indenen ko honno. Nanal. Konto Yuda. Konakri Yuda. Yande non opération ngangonge be yawde to wo e opéra 11 be yawde to wo 18 docteur be fo so ni yam tay lenke dan den na ko la ko duwa ngam wala yana la 16h contact de ko wala jamo adanda mo ni da da le so de lenke de ni wata be yawde to 18 docteur be fo so ni yam non do fe me arti ko su e addi filmage e filmi bobo e partage Como filmi boy koy koy. donc yimɓe ɓe mbaɗi ɗigal tawi ɓe noddaɓe chaque fois fi addu o ɓe nanana 2 millions Je te rappelle. ɓe nanana 2 millions ɓe nanana 1 million hoɓe adda ɗiɗa Je te rappelle. Malo. wi woni ɗon no hanno koytini ɗotayno arde kono hay joggu pantesi dokkata ko ɓermomi okkoraka mo ɗum yiɗata joggu pantesi ɗi bobo Ber ko hombo okkor ma. yimɓe ara ɓe ɗetti ko bobo ɓe kokkortona mbuuɗi ɗo Nimburi ko no heɓaade da e pampes ma on to ngari ndo. ɗum ɗon hay sus kokkortama Kombo no enda. koko bamina Ko no arde ko ben bobo be on no enda. wari ko fokko ko juuɗe maɓɓe yaade min ko ɓer yimɓe ko arta koni ɗone tan ma nenira tan ara okkorlam mbuuɗi nde tan ɗum sodata ɓe sigi bobo so ndamini ɓe nataji maɓɓe alaani wonɗo ha Ko ta ben haaji mabbe ala e hondo. sin inniti pampes bobo ɓe ɓen haaji maɓɓe ala en Ben haaji mabbe ala e bibbe be. ça fait dire no mi landi so mi landi ke ɓe ɗo fii version ko ɓiɗɗo ɓe sodande ɓe nakante haaji maɓɓe ala en ko noon ɓe jaboto Bibbe ngelo e budaw total. lam mari ton nayo Tawti be do woni be 7. ɗon feƴƴe noon woni denna boom feƴƴe jam ha denna boom feƴƴi buuɗi ko addama fof ɓe mooɓi je mum fof ɓe yahi ɓe wondiri ko suur ko ɓe gollata toon 3 mois taw dambule konaki ɓekkidila hiiɓe ɓe koɓe suur kono ñande ɗiɗeji yande hoore ɓe ɓen hoore nden ñande ɓe ɓe nawri moƴƴano ko leydi a ɗan jiyatede yona o ɗo ni ko damta yeyi ɓe windana ordonnance ji traitement e waɗugol examen tawni tenata mi noddi ɓe téléphone haami ɗum ɓen ɓe ɗeftaali mi nen fay koy ɓen fay koy ko haaju anno mi gerdu ton en mi noddi kaw maɓɓe mi expliquani kaw maɓɓe ɓen konaki ay mi expliquani kaw maɓɓe noddi jaaje makko wonɗo sangareji e sifani expliquani on ɗon kadi ɓen joni noddu marama anda kon ɗum to accu moƴo huuri accide o e ɓe ɓiɓɓe wallitemo ɓiɓɓe ɓe ko ɓiɓɓe tattoñoɓe o kenata ɓeɗo kanko donc oɗo ɓe nottoyla kamɓe kawa ɓe nottira ɓeni miɗon jiijade makko joni o noddete joni mi haalti o nodde sonani minni aw laati nottani ɓe nottoyla ɓeni o nottima minen o woyni yaada newna ɓe nottani après woni ɗon ɗon han balɗe jakatay ɓe noddidiri kamɓe e biro maɓɓe e moƴam yoɓe yalta yoɓe yalta
mois il est table sous si ɓe ari ɓaamo ɓaafo ɓe heɓata ɓe notta faydo ko yaltana ñi maɓɓe ndi ɓe rewɓe mi ƴettodi e ɓeeɗi ɓe ha on tuma ko ɓe yalti ko mbuuri jeli heɓi noon komi anndi fiimu ko ari ko 6 millions ɗin kadi ko sagata wiyeeno ɓe kaaw won kaɓtiro vidéo naɓani yimɓe maɓɓe oɓe leyɗo ɓe ɓen kaɓtiri kamɓe ɓe addini ɗo hanko terrasse mi wayri ko terrasse ɗo koɓe jonnaade ɓe moɓe fof ɓe yaltidi o ɓe yaltidi mo fof ɓaw hannde ngan noon nene maɓɓe jaaje maɓɓe min anndi wonno ɓe tawti gooto e maɓɓe te faali no dallandaaki ko jaaje makko gooto mo wikkoni wonɗo kona kiri o ko on ɗon noddunoɗo ari ko suudu rullana ɗum anno ine sew annduno o yahata onno o accanaɗe ɗi nagala o yaha ko gollande hoore makko ko suudu mo gollande hoore makko 3 sac fani ñande o gollade ɓeni joni mo andi mo gollade ɗo hoore makko o ɗeɗo nanno laawol o yaha sa woono nanno o yahata min amini ɗo mi ala suwa ɓay ko nene mo e jaaje mo organise mini ɗo mi ala suwa gorko ala nder galle ɓe maɓɓe feƴƴini batte maɓɓe feƴƴini joni mo kamɓe fof woni wona moƴan kamɓe woni jano goto woni jano ko defo goto jaaje maɓɓe no wonɗo sangareji on si ɓi go ko ɗum ɓe watta ɓe nangirade yalde ɓe ɗoni ko nene maɓɓe 7 jours 6 jours 6 jours ɓe ko nene maɓɓe ɗo fulama ɓe indi gorejo maɓɓe konaki ko ɓe yaade ɗon ɓe iwra ɗon ɓe arta ɓe yaha nandawos ko Abidjan ko ɗon mi nani nogol no goto onno ko ɓay men yiido e oni oni ko honno o wiki mari a wimi o wini mari mo waynakila mini ɓe yaltino ko suudu ma hande mini ɗo ko jonci maɓɓe ɗi ɓe arani ko suudu min ɗin ɗo noon ɓe ari ɓe yaltini ɗo nani ɓe nde jiwdu suudu ɓe yaade fulna ɓe ƴetti ɗon no 500 ɓe jonni jiwgan jano jiwgan jano ko ɓeni jiwgu wi ko holmi watta ɗiɗo ɗum woni ɓeni on ñamata ɓenno ñamata nani kamɓe jiwgu ɓe jaabode moɓe jogiraɓe kala kono suudu fof ɓe yalti jeymu ɓe yalti ɓeɗoni ko nene ɓe faali hangen ko hannde ko won ɗo nene maɓɓe on jaajira maɓɓe ɗo on heɓi lebbi jeli ma duuɓi jeli ɓe mbiɗi 4 mois muɗon gila ɓe yalti yaade ça fait fo mum gila ɓe ekkitila ɗiɗo ɓe 7 mois tawi ɓe heɓi 7 mois ɓeɗo ɓe mbi 9 mois ni 9 mois maɓɓe on koɓe jelo heɓunoɗa tato heɓunoɗa tato ɓeɗo ta gorko goto juuɓe ɗiɗo kono noon ɓe woni ñamirde ni ni ferɗo o sayɗo wonde ko ƴettuɓe yalta toro seeɗa neɗa wera mi sooda ma bira wonde kam ƴetta to kaka jollanama mi liila mi hoyna ɗum ɗo mi duffa mi liila ha yora mi defana waɗa on ɗum wonde ka toroɗa i wonde komi yaltum toro neɗo koɓe ñaama ɓay ino jalduɓe ɓe so ɓenɗo heeɗi ñiren hebba ɓe ñaama kono ɓeɗo ka ko maɓe ɗafanee fiyoyan kadi kuy ko nder suudu mi yaltini mi yeeyi sago ɓira oɗo ni a jutino mum ko ɓira tuma yaa so heɓani ɓira wulla ha wonda e ɓira safe ɓe ɗotaɓe moyna o yaa si ala yon noon ko kaaɓa mi moynata mi liila ha yora ken mi lili ɗum no ha yoori mi defa mi sooda sase e ɓira mum kadi fof no farɓe ɓeya onon mbeɗe ɓe ñamni ay ɗon feƴƴi yewno yewtigo loptan tawi ɓe ɓenno inna ko jomiraɗo no wallitade yeeso loptan wiide docte jomene amariya moɗi ɗo daaji par ce que moɗima daraji o wi ñande weeɗande gayiɗe ko daraji so darino o walli men mo faala o allede ɓe walla woni ɓaynomo daraji min adote mi ɗo ko min joni walla ko min ɓen ɗon ko ni ɓe wondiri mi faala ɗoni heɓaɗa ko ɗum addi ha hewti ɗoni minna sekkude yarata yeeso jaɗira maɓɓe ma nene maɓɓe woni tigi ɓe yaratani yeeso min joni noon ɓayde kamɓe watta ɗo warani ala suudu min ɗo joni koyo golle ɗo ɗumi faami ɓeña joni yiya ko affaire social nama ton demande min ti mais yeɓoy to ɓe ɓe kii boboɓe fof ɓe waɗa demande o men naɓa ɓe kiri bobo ɓe fofoji ɓe waɗa yon demande ma men naɓe affaire social ɓe jindi ɗon ha ñande ɓe yeroɓe na hande jango yimɓe ɓe notta yo ha ano min tawi ɗo waɗude juuɗe allah ɓe o waɗutade juuɗe allah ɓe tawi ɓe ɗum ɓe andanaɗa
kono no fa lo me walli ton wallita la ñamde ma e bilawnaaje na hanko hewta gouvernement wadde toon en charge de si ɓe jangiɗo joni fiide ko maɓɓe ma jande mi jennoy tani ɗoy fuɗɗaade menen min ala goldude gouvernement o minen ko mojobere min jogiti fi affaire gouvernement o minen tigi meɗen faala min huwondir kono Allah ne on haali taw donc fi ɗum ɗon on ne peut rien min wawata ɗum ɗon few kono noon haray menen min wawa wadde hito e julɓe Allah ɓen normalement taw o biberon mo joti ɗon ɗo o biberon ko droit de protéger de si koye bobo infecté ko probléme wonanaɗo ɗum ko ɓe maɓɓe kadi ko biberon feere droit oɗo jiyo ko on ɗum ma koñe makko wondi Conakry joni kaka wonɓo on ɗan Conakry Conakry yarne bobo ɓe mbiɗa on ka ala humpondirde e Mody ma annototaɓe ɓe nguure Mody ma nden noon ɗum noon mi wi yo ɓe gure maɓɓe ne famille maɓɓe o ko jaaje maɓɓe gooɗo momi famodirte ɓe gonno Conakry on kadi inila humpitaki fima ko ɓeeɗa nene maɓɓe jaaje maɓɓe ɓe sagara ɗiɓe ko ɓe gandi ɓen ɗon no préfet accudugol ma e ɓiɓɓe ɓen ɓe wallali ma hunde ɓakasque hay ɗe balle ɗo min nani no wowle ngari ko haala fulawa ɓe wi wo ko ɓe faala ko ɓe sendita ɓiɓɓe oɓe lefta koye ɓikkoɓe nako fulawa koye kanko nako sangari ɓiɓɓe ma ɓe senda ɓe ɓiɓɓe ɓe heɓuɗaɓen to e ɓeɗo ɓiɓɓe wonɓe janduɓe wonɓe ton ɗo ɓe senda ɓen ɓe préféri sendugol ma ɓiɓɓe ma ɓen kono ɓe préféra korgol ma ñamete kono wonno golle ma ɓe wawa endagol numéro Mody ma numéro maɓɓe ɗiɗi ɓe jogaani ngal mi joginogal ngal ala feƴƴude par ce que ay goɗɗo inni on annasi ko hella kiiɗude ɓe yaade koto ngal ala feƴƴude tes iwa jana on tande ngal a sakka ngal ala feƴƴude ila ñamde ɓe yaha imaɓe no janngude l'école kaɓe ala janngude haɗi ɓe janngude kono fewno ɗo jande maɓɓe ne ko wiyete hoora bala ko debbo ɗo mi yeeyiɗen ɗum ɗo on ƴettuno buuɗi mum o naɓitilamɓe ko ko public attaque ɓe ɗaɓɓiɗo ɓe ko ɗum taƴi ko trafoji ñane tesen o naɓanilamɓe to mo wiɗiti ɗe ɓeɓe koye sondude a ɗuɗiskoye ne ñanɗoɓe ganene l'école no ñande o ñande ɓe ganene l'école yande wuro ana ka ɓettino presque fof maɓe weetino ɗum probléme fiyon ɗum ala ko wiyoma ɓuran noon satta ko yoɓete ka ɓurano ko 150 000 par mois koma tappo anen joni noon ko honɗum ko woni ɗon no koy ɓenno kadi na yaltini on kaɓe ni on no fiika joddude suudu ɓenɗo koyni komin haala fi joddi suudu ɓen ɓe ndaara fi joddi suudu ande so woni ɗon heɓaade ɓe yiyata woni 4 mois yoɗaaka lewru ko jeeɗu lewru ko 300 madame minen min ettanta engagement yoɓalngol on joddi suudu Conakry ko hari immo ɗon ton aron ka muɗum konto mon e mon ɓe woni ɗon bureau mon par ce que Mody mon ko acci on ɗon woɓɓe on no waynodiraade so acci on ɗon ka fawima ko ala yoɓɗen joddi suudu ala corde o ñamete cela veut dire ɓe tefata fimo ɓe ƴewrata fimo onon kadi on ala golde gole ko tawata wawa e huɓɓiɗade on fiɓi e ɓeñi kañuma en joddi suudu joni noon o wawata honno hiltitade kam oɗo wondon e jumma mon gonto woni honto e laabe laabe Dar Salam ɗum ko honto koye nder laabe centre combien de kilo laabe
non non nasare ko hatta non e tombi be mom be yankanene mo iwon Conakry donc o moy o yobata jodi suudu kaga mo futa don darnaaki na biro ma ko woni don ko honto be woni ko suudu be woni ka ida tangini ngurdan dan Conakry ngurdan nan ka yumma ma kon no budbe walla ma tan gol pay koy koy ka ko no buri on faltaki mi indi wonu ko ngol Conakry parce que men darna suudu Conakry mi mara sabu Conakry wonu ko ngol Conakry yugol Conakry hota futa ka yummamo fiyobe wallon dangol koy bobo we bibbe mon hiditi be harabe de tawe bibbe jungo mo hare ko no buri wondude e nafoore anane ko minno ma ko ok y a pas problème de toute façon nous menen me wawata wallude ma fi suudu Conakry mi wondo jooɗiɗo yeeso ma ɗo ni somi yahay Conakry ko ottere mi ƴettata mission mo mi yehi Conakry o mi yoɓay ñallal ngal mi yoɓay nuyi goto plus de 1 million 500 million tout sambi Conakry min mara ko min wallitoma fi affaire wonugol Conakry fi affaire innugol aɗetta e logement Conakry min mara affaire par ce que o yaltoyta mbiɗen mari walleteɓe ɓuuri ko ɗuuɗi ko donc innugol kadi min ƴetta e engagement fi suudu Conakry ça va être compliqué min wawata ɗum ɗon few so tawi no woni ɗon tangini wonugol Conakry no ɓuura wondani on e nafoore ɓuuri wonugol ka men Fouta haray tigi tigi o menen on min wawata ɗum fo c'est la vérité lan tangini si woni sattendi alani goɗɗo modima dogi yalti a darna suudu Conakry wona Conakry jibbina ɗe ko dewgal na uma Conakry ɓay Allah tawi joni an a ala yeeri sakko ina Conakry wonɗa wonde yeeya a ala golde sakko ina ko ɗuma joƴƴine Conakry golla ko hatta etta ɓiɓɓe maɓe pay koye ma ko yaaka nene ma ɓay ɓe wuuri selli anñi maɓɓe wondon ton ndaras ɓe walta dangagol ɓiɓɓe maɓe ko siwtano hono ko siwtaɓe heɓuɗa tato fof han joni ko amen heeɗi innanali indi ɗo haara ɗo ko si debbo ɗo ferni si wawa yaade to bira hay debbo mo wiyete tan warti jelaɗi ɓe yehi ko fiɗi debbo mi daan ɓe janga ɓe hinade ɗo joni a part joddi sunnu ko ɗum menen mi wata apportande mi holla partenaire mi ko ɗum ɓe wata apportande ma joni a part sunnu ko waɗi to ɗon mi ñaama jeɗi hoore ma ko ɗum wata a yeddaniɗa waɗa ɓiɓɓe tato a wata namude ɓeɗo kadi ka makiti ka ce n'est même pas possible hay ko joɗɗa ɗon ɓeɗo ni ɓe finnude ma nano fisani hen nawi ɓeɓe kadi makiti hara yeego ngo ko so tawi woni ɓeɗo janti vas-y, je travaille. Voilà, donc, c'est pas une chose qui est facile. Mesdames, messieurs, vous l'avez noté. Et je dis grand merci à... Je dis grand merci à nos millions de partenaires. Allô? Là, elle a une émission. Oui. Ah, très bien. Alors, madame,
joni partenaire ɓe amin wonɓe Allemagne ni woyɓe wawi wonde saabu ɓe jonnan ko wonon courrier nanani tanti non oui tanti na allo oui la nande mi waɗo ka ligne Tokora minni mi dama décembre courrier stebe way won gol non na data len na madame ko nu ñemu wonde wadde lanka de yoddu so ko non ko honto ko nakri wonno do mimi ni de tantan engagement tappangol non suudu ko nakri ko yobete ta engagement parce que fiyonnu mi ya ko nakri mi woni ko nakri la vie de ko nakri est très cher et très compliqué ala goldugol ala wadde to hunde etu ko paydo ko addabe gano uri e moddugol antika ni be fara itrebi e ma be senta pay ko non option go joni yewta woni faawde rapidement partenaire be amen go kadi be ala do wonbe Allemagne be wolli wonde ma hibe darni suudu do chance salon be o kama sundunde haray non ko sa woni do nga yobata hay e hunde ko kuriya be darni sundu awa hon dum minani anani hon dum e mum a wawata yaade kuriya joni sa yehi ami kito ki andari a tawi ha to ngene kuriya andina mi andina tanti parce que min personnellement wata ettude engagement fi yoppugo chef fonduma suudu Conakry parce que c'est dit il y a trop de charge à Conakry mani ma do proposition ji buy bibbe ma be nga yalti hande Conakry ko won non ton ka école be yeyi labbe bay ko labbe sare won ayar ko jobete 3000 francs haray école ji no ton représentant ngamen ngol labbe wawa yaade inscrire fay ko ka l'école ji publique ji tom fay ko jangata woni sécurité a wonde nen ma be danko bi emabe kono sa ni ko nder Conakry wonta Conakry ko yaate ko yobi ko transport dum don haray wona ko mokki non parce que no satti wurnan an no satti sonjaaji no satti ay pigiri di wela ay Conakry kala mo alfinda bo ma wujje bobo jor mene men tata engagement mais mara suudu personnellement ko men darni Conakry kono be yalla no wadi barke amen donc raison pour laquelle partir gambe no walliti mele lo dogo direct tantira wa wondo Allemagne har kadi ko moƴƴa non andintingo kadi ko ɓe kadi tantiraɓe ɗo woni saabu men andinirde e partenaire ɓe amen ɓe Allemagne ɗettame men charge o sagata mumen itti laɓe mo giɗi ɗi yalti ka koye o tantiraɓe non nafi men moƴƴa non donc si ɓe noddilan ɓe darni suudu ɓe yangi leyɗe porte ɓe inni ɓe ɗettani non suudu ɓe watta e sokeje men ɓe luɓa on ɗon ko wono ɓe na on yoɓata kono ɓe hokka on sundu on yinni wondema paykoy koye no janggono to joni haray minen men en famodiri ɗon tigi tigi on mais wawata ettude engagement fi ko wono hen faltodiri ɗon bien mesdames messieurs grand merci à tout un chacun grand merci à nos millions de partenaires et je suis vraiment de cœur avec vous encore une fois de plus.
Yoni ko nu falo julbe ala be waliton. Allô? Oui, mais il y a une mission combien? Oui. Mangiare combe? Na? Con fallo? Ah, mais il y a une émission temps. Voilà, donc, on a si vous des assistance humanitaire d'urgence. Aray. Aray Moussi et on me si vous des assistance humanitaire d'urgence. Et elle va nous laisser son numéro. Elle va retourner comme elle le souhaite à Conakry. Sinon, la proposition de l'ONG Assistance Humanitaire d'Urgence, c'était vraiment à ce qu'elle se retourne en Labé auprès de sa mère. Parce que vous êtes tous témoins que la vie de Conakry est vraiment compliquée, très compliquée d'ailleurs. Vouloir rester à Conakry avec 7 enfants, elle n'a pas une maison à Conakry, elle n'a pas de boulot à Conakry, elle n'a pas la nourriture des enfants, elle n'a rien à Conakry. Je pense que ça va être compliqué de plus. Et même s'il y a des logements sociaux à Conakry, j'avoue que nous ne sommes pas informés de ça. Et très fort malheureusement, nous ne sommes pas en collaboration avec l'État, puisque même nous, si nous voulons demander de l'aide, il faut qu'on tape plusieurs portes avant d'atteindre l'objectif. Je rappelle que c'est une maman, elle a fait des triplés, 2 filles et un garçon. Même en voyant cette image, on voit en elle qu'elle a besoin de plus d'attention. Le seul souci, parce que selon elle, ses enfants ont déjà commencé les études à la T5, je crois. Vouloir quitter pour être à Kouria, ça devient compliqué. Mais je rappelle que la vie de Conakry est compliquée. Néanmoins, assistance humanitaire d'urgence. Aïe, le message me met dans la main. Où est ton téléphone, toi? Assalamu alaikum.
to golle ya bela ni émission ka. Je travaille, je suis en émission. Bah d'abord, tu vas m'appeler. On s'en dit. Oh, jomu malade. Ala non don ni ngaka ngal do. Ke ko ngal do. Oh, jomu malade, mais avec moi, mais je suis mort de terre. Hande o yaltali woni. O yalti ko no ala ko place. Iko yeta kon no ngala do. O yeta ko no ko ni a e o yeta ko ko ta. Yoni yiti ndara kadi be ko no faale ko fi bobo dey. Allô, oui, tante. Oui. Oui. Ok, je vous rappelle. Donc, mesdames, messieurs, grand merci donc à nos millions de partenaires. Grand merci à tout un chacun. Donc, aray, nous kukalaka wontir donc. Wani tingolo musipe. Aray, ndebe ngure do konakri woni ko be iwri. Be hewti ka meden mamu fiye waltoro be fi Allah woti annabijo. Ce qui reste clair, comme je l'ai si bien dit, c'est pas une chose. Oui. Oui. Dans mon site, on a aussi des assistance humanitaire d'urgence. Nous avons donc. Aray ko andi ngollo musibe partenaire be mojo bere ne nu kala ka be wonti de fen o saydo aray be weltana be salmina o fota wona e seda donc aray be on hewtiri ni ka medem. Nous invitons d'abord déjà leur numéro est enregistré dans le registre de l'ONG Assistance humanitaire d'urgence. En cas si certains partenaires rappellent pour les rapporter un petit soutien, je voulais dire, on va y penser à les rappeler, mais pour l'instant, alhamdoulilah, déjà une dame au grand cœur qui est basée en Allemagne a déjà eu l'idée, à travers l'émission, de leur donner un logement à Conakry où elle ne va pas payer, elle va habiter avec ses enfants. Mais vous avez entendu la réponse de la dame, mais que cela ne tienne, on va garder soigneusement son numéro de téléphone. Elles vont essayer de retourner dans la capitale guinéenne comme elles le souhaitent. Une fois que certains partenaires rappellent, on va leur apporter un soutien. Mais mesdames, messieurs, je voulais attirer l'attention du monde entier sur les cas pareils qui se passent en longueur de journée dans la capitale, notamment en Guinée, parce que ce n'est pas simplement dans la capitale. Donc, aussi, on a aussi des assistance humanitaire d'urgence. Sonna Bengande, Sonjaji Bouiko Boni Nabude. Den côté min woɓɓe maɓɓe no tawti wona fof kono woɓɓe maɓɓe no tawti e sonjaji ɗi ko waɗi kamɓe sonnaɓen si woni ɓe tiggama haray ɓe préféri akkitugol golle maɓɓe ɗen ɓe akkita golle ɗen few ɓe hinno desal ngal tun alors que hande ko wonɗen ɗo
worɓe ɓen hannde worɓe ɓen hanki no seedi worɓe men ɓen hannde ko haaja ko si ɓe heɓi goɗɗum Allah okkoriɓe feere a yangoda e maɓɓe dewga sunna e farilla a yangoda e maɓɓe dewga sunna e farilla yangoda e maɓɓe hara hunde ɓe mara si woni ɓe heɓi ɓe ɗettama gaño ɓe yaha ɓe ɗetta ɗin ɗo mbuuɗi ɓe okkora yimɓe ɓen ka yaasi ɓe accama ɓe wona sabu yaasi kin jalama wona sabu gaño kono si tawi woni an sonnajo on Allah no waɗi barki e ma a toppitoto e golle maɗe muñoɗa hara fawaki e gorko tun ɓayen fo eɗen andi oɗo sonnajo so tawi woni no hande himo heɓande non hoore mum o dogata no wara ka min toragol en ballal ma ɗon gorko makkon ko yawno ɗon ɗum darata mo tefata ƴeewata par ce que ɗa wawi wonde ɓawa gorko so tawi woni ɗa heɓande hoore ma kono haray pigi ɗin ɗi welaafi de toute façon mesdames messieurs haray ko andi ngollon tu as l'argent dépose ça adoton bien haray on tini o jiyomo wonno yeyde ɗo o ha bureau ami woni waɗe stage mum on mo tawti ka moƴo bere haray e lay montant de 1 million là-bas o 1 million ɗo ko andintingol balɗe no feƴƴi ɗo kañum haray miññiraɓe meɗe wonɓe ka Facebook e ka TikTok woɓɓe maɓɓe no inne Alsina goɗɗon no inne Garçon tata bo no inne Cuulo ɓen ɗon tata ɓe nodnolan e émission ɓe hewtinilan 1,5 million 1 million min haldi wondema yo min hawtutu min ñawda pay koye wonko e nawnude koye notamment hadi mbuɗɗimi ɗeftirimi dirigi e kumpay kunkun hoore nden ɓuuti kono ɓay mbuɗɗin timmali taw ɓeɗo wawata iwde ko iwi ara hanga min ronka yoɓinde ɓe est ce que coggu paapo boboɓɓe par ce que proposition mo mi warani ɓe oɓe jaɓali on ɗon hotugol Fuuta ma wonugol Kuriya ɓay noon haray ko direct wonɗen ni en humpodira les partenaire meɗen ɓe fof joni min ɗetti 1 million goto haray min weltanto Alsina e Cuulo min weltano kadi Garçon ko hawtiti waɗi o émission okki ɓen ɗiɗo mbuɗi fiyo min okkon miskina ɓen faut compter l'argent 100 000 oui riɗo min heɓi omin wallitoro on kene wi ko ɗaɓɓanon gooko ɓe ñaami ha julɓe Allah ɓe kaabo en ɓen haray min enregistré numéro mum so tawi woni no muuya hara Allah no muuyi mi waɗa yo hitos min humpodiri e partenaire ɓe amen ko woni kon noon si tagaɗo on no maapi si tawi woni proposition ji ko julɓe Allah ɓe woni kon e waɗandema excuse nous là-bas si tawi woni proposition ji ko julɓe Allah ɓe woni e waɗde kon wona ko boni